Ia le tua le nei tu lau le aso. Fatalo fatu tatu ainga fatu atua. Ina ai mese fo iso se tasi lava o mawhai una mamu lava noa e whaanongolongo mai ai. I le nei tai au le a tatu tatalo. Ia na tatu wola ia i le awhionga pa ia a le atua. Tatu tatalo. Whautai tele no mātou atua. So e maua i mātou le awanoa. O se awanoa e tā ua ia te i mātou. Awa o loo e tala noa ia te i mātou. Ma e ao awina i mātou. E tusa malo fina ngalo. I to tono lo tuspa ia. Whautai foi awa o mea lava ia. E o i o mātou o langa mo mātou soifua. I to tono o mātou ainga. I to tono lau e kalesia. Ma vaenga lava. O lo soifua i le tangata ola. O le mafu anga lea. Mātou te whaafo i aile vi inga i ate oe. Awa o lo whaamaoni. E te whaailoa mai ai mea malava i ate i mātou. Whaau oe i le whaalongolongo. Au auna ma lau whanau. I le neitai au. O se mea lava olo i ai. Ia ina lona loto. Awa oe ma lo fina ngalu. Ma walunga lo vi inga tama. Nei ma sa ume o le whaavavau. And we all say, Amen. 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 Praise the Lord. So tato tusi whaman mole i le Efeso. Efeso e lima, o lona whai poe luas fuma lima. Se yo o whai poe tolu fuma le tolu. Luas fuma le lima, whai upo le atato whai tawina. Se yo o whai poe tolu, se fulu ma le tolu. Ephesians 5 verses 25 to 33 we will be covering today. O le mata upu o lo o tatou tala noa i le neiva i taimi. O le tangata whaatumuina e le anganga. O le tangata e whaatumuina e le anganga pa ia. A tatou wa ava ai le whaipoe luas fuma le tasi. Tatou te wa ai le manato le apostolo i le tangata lea e whaatumuina e le anganga pa ia. O le tangata e usi tai, le tasi. Ma le matau i le atua. So when we look at the part of the Ephesians that we've reached at the moment, in Paul's writing, he's writing about a Christian who is required to be filled with the Holy Spirit. And when a Christian is filled with the Holy Spirit, verse 21 says that the Christian becomes a submitting Christian. Because verse 21 says, submitting to one another in the fear of God. Manatua fo e tātou le upu lea o le usiusitai i lona upu whaeleni. O le tangata e tuuifo ia i lalo o se vaavainga o le taitai. Po le tangata e tuu le mea e manatu i ai. Ai whaia le loto o le taitai. Pio se vaavainga nai le upu lea usiusitai. E iei le upu Samoan lea o le loto ngawai. So when we look at submission, remembering that this word submission in its Greek form, it means to submit to a head or a leader or those in authority, or to yield one's self to the leadership in which has authority over them. Le vasola na te anei, na tatou mata i le loto usiusitai o le ava i lana tane. Ona whaapei le usiusitai o le ava i le tane. E whaapea fo'i le usiusitai o le e kalesia ya kiriso. I le tusipa ia o lo tatou whaitawina ua tuu mata manga mea e le atua i le nofo whealoa i ai o taitai ma i atou o e usita ia whaatonunga a le taitai. Tatou wa ai e fo'i le vao le tane ma le ava o lo o ina fo'i e le tusipa ia le nofo wheavatai o lo o vaaya i tonu o le ainga, tonu o le va o le tane, ma le ava. Ai mese lava a wa o lo o ina, le whaatumuina e le anganga pa ia. So when we look at an individual who is a Christian, who is called or required to be filled with the Holy Spirit, this is one of the requirements that we see. In regards to submitting to one another, the wife submits to the headship of her husband.
Whapei o ke riso o le uluia o le ekalesia, o le tane o le uluia o le ava. O le taiaone nei, o le atatou va'aiai I le matāfaioi a le tane. This morning, we are now up to the bits of the verses, or the parts of the verses, where we look at the role and the priorities of the husband. Praise the Lord, huh? Amen. So, o le atatou va'aiai le matāfaioi a tane, ona o tane ina ia maua I la tou, a le nganga o le alofa o ke riso, pei ona alofa o ke riso I le ekalesia. E whape nā le ata lea o le ata o tilo ia ia. Amen? That husbands are to love their wives with the measure of Christ's love for the church. The husbands are to love their wives with the measure of the love that Christ's love has for his church. Pe ona tatu tala noa I fo le vai aso na te nei a. E ui lava o mata upu nei e patino I tan I le vao le tane ma le ava. Ai au ngā ia ona o loo taatia mai ai te tongu o le fina ngalo pa ia o le alii. Le vāwhenga iai o le unga alii. Whaatua po le tane ma le ava. E whaatu muina e le anganga pa ia. O polukalame manava ia a le atua. So today we're going to look at the standard or the pattern that Christ gives in which the husband must love the wife. Praise the Lord. Amen. So Christ has given us a standard. He set the bar. He's given us a pattern. And the Lord has given us husbands in how we are to love our wives. Praise the Lord. E whālani vahenga o le atatou va'ava'aiai I le alofa lea ua tuuina mai I le soifua o ke riso o lo alofa I ke riso I le ekalesia e avea maata mo I tātou o tane e alolofa ai ia tātou ava. O le alofa mua o le alofa tongiola ke riso Yesu. Le alofa lona lua o le alofa na te whaamama. Le alofa lona tolu tātou te vai ai le alofa na te tau sia ai le ekalesia. Ma le alofa muli o le alofa e le mawhai ona whaumatia. So we're going to be looking at 4 ways in which the love of Christ for the church is a pattern in which the husband loves the wife. Number 1, it's a sacrificial love. 2, it's a purifying love. 3, it's a caring love. And 4, it is an unbreakable love. The love of Christ for the church. Le atatou whaita wina le upo le atua. A maua le whai upo e luasuma lima. Tatou whaita uma le parakalafa lea whamole mole. Ia. O outou tane. Ia outou alolo whaatu. Ia outou lava hava. Whapei o ke riso foi o nā alofa mai I le ekalesia. Mafoa ina mai e ia te ia e whai mona sui. Ina ia whaapa ia ina ai. Ina ua whaamamahina I le whaata eleina I le vai a toa ma le upu. Ina iana tuurina atu o ia te ia. Ole e kalesia matano fie lama. Ele ai sona ila. Po o se manumi numi. Po o se tasi mea whaapena. Na ia pa ia ma ia le pona. O loo whaapea o na tatau o nā lolofa o tane I a lātou lava hava, whaapei o lātou lava tino, o le alofa I lana lava hava, o loo alofa o ia iate ia lava. A wā ele ai lava se tasi e ita I lona lava tino, ai peitai nate whawhanga matausi atu I ai. Whapei o le alii foi o na tausi I le ekalesia. A wā o I tu lava I tātou o lona tino, ma lona a ano, ma o na iwi. O le mea lea e tu ua ai e le tane o lona tamā, ma lona tina, ai whaatasi ma lana hava. O na avea ai lea o I la ua ole tino e tasi. O le mea matua lilo le nei, a o te tala I ngā tu nei a ke riso
a toa male e kalesia. A o tau, ia taitasi o tau, ma lofa ilana lava hava, whaapei o ia lava ia teia, ole whawhine foi, ia ava o ia ilana tane. Thank you. That was quite a bit of reading, but it's quite important that we cover those verses. O nei whai upu nā sa tātou whaitawina, o le a avea ma a whai upu tātou te mata ai, I le matāfaioi o le tane. O le matāfaioi o le tane o le a tātou mata ai, ai tātou te vaava ai le alofa o ke riso I le e kalesia. O le alofa mua o ke riso e au mai ai le ata mo le alofa o le tane mo lana ava. Ua whaingoa ina whaapea o le lofa e tongiola. Whapei o ke riso foi o nā alofa mai I le e kalesia. A tātou mata I upu ia a Paulo I le whaipue luas fuma le lima. Whamai Paulo o outou tane, ia outou alo lofa atu ia outou lava ava. O le whatua nunga, e le o se manatu, e le o se whaafesili, a o le whaatua nunga. Mō tane whaatuatua, mō tane e whaatumuina e le anganga pa ia, o le ata o le whaatumunga o le anganga pa ia, e wa ai le o langa kerisiano le usi tai o le tasi I le matau I le atua, e loa fo I le vafe avatai o le tane male ava, ai whamai le whaatomunga o lo tusia e Paulo, o outou tane, ia outou alo lofa atu, ia outou lava ava. Praise the Lord. The command that Paul gives to husbands is to love their wives. A spirit-filled husband must love his own wife. It says in verse 25, husbands, love your wife. Praise the Lord. Amen. So those of us who are husbands, we are commanded by God's word to love our wives. Yes, Lord. Not to treat them as slaves, not to treat them as secondary citizens of the household. No, we must love them. It's our way of submitting to our husbands, to our wives. Amen? Amen. Praise the Lord. So lele fa mei le tai ale nei. O le alofa mua la o lo au mai le tatou tusi whaitau. O le alofa tongiola. Fa mei fai poe luas puma le lima. O tau tane, I o tau wālolofa atu, ia o tau lava ava, whaapei o ke riso foi, o nā lofa mai I le e kalesia. Nā lofa mai le atua I le e kalesia, a o le iai se e kalesia. Nai whai mai whai mataupu mua le Efeso, whai mai whai poe whaapei o nā ia fili mai ia I tātou, o nā oia. E te iloa, na fili mai oe e ke riso Iesu e avea ma e kalesia, a o ia I tātou le angasala. Wha me na fili mai oia ia te I tātou, a o lei wha vai ina le lalolangi. Oka se ke riso I nā alofa a. Wha me nā alofa mai o ia a o tātou angasala pea. So e lo tusi le Roma na e tolu. Wha mai le whai upo e se fulu, ma le whai upo e se fulu ma le tasi. Wha mai wha apeo na tusia, e le ai se a mi o tolu, e le ai lava se tasi. Wha mai e le ai se na te la mona, e le ai se sa ili I le atua. Le alofa o ke riso, na alofa mai o ia te I tātou, a o le ilangona e tātou, se mea e tasi. Pe le ilangona I tātou le alofa atu, I le atua. Wha mai e le sa ili atu I tātou, I le atua. Aina sa ili mai o ia te I tātou, o le alofa tongi yola. Le wha mai eles a Roma e lima whai poe fitu. A wā e toe ina le mawhai o na oti o se tasi, e sui iai le wā mi o tonu, a o le wanga le lei a tonu pe whaamalosi se tasi o na oti, e sui iai o ia. Wha mai whai poe valu, a ua whaali tino ina mai e le atua, lona lava alofa ia te I tātou, ina ua maliu ke riso, ma sui o I tātou, a o tātou wanga sala pea.
Le alofa o ke riso, o le alofa tongi ola. Le alofa o ke riso, fa mai na foa ina mai lona ola, e sui ai tātou, a o tātou wangasala. A tātou mana tu natu I le alofa tongi ola o Yesu ke riso. O na tātou I loa lea, e le aima se ngai o ina I tātou, na whaia e mafu ai le alofa fua, ma le alofa muti vale o le atua, ia te I tātou. Amen. Amen. When we look at the first example that the Bible gives us as how husbands must love their wives, it's a sacrificial love. And in Romans chapter 5, verses 7 to 8, it says there in verse 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Sacrificial love. Christ's love for us as His church, as His bride, He chose us from the beginning of time. He died for us while we were still sinners. Christ died for us while we were still sinners. That's the example that the husbands have. Tele o tane le vai tane le nei, e loto lava le tane I le mea loto I ai. Ai o le alofa mua le au mai e tuspa ia, fa mai whaapei o na alofa o ke riso ile e kalesia. Fa mai le whaipuna iai, o na alofa mai ile kalesia, ma foa ina mai e ia te ia e whai mona sui. Tātou tani, o le alofa mua le au mai e ke riso, o le alofa e tu malawa o tātou wola, ina ia lawea ina le awa. O mea malawa tātou te iloa, e lawea ina, maola ai a tātou awa. Le alofa le nā, o le au mai in whaate te inga lea o ke riso, mō lana I ka le sia. Vai le alofa o ke riso, na fili le ka le sia, a o le I whaava ina le lalolani. Na maliu ke riso, e lawea ina le ka le sia, a o anga salapea, tangata o le ka le sia. Wai maua mai le alofa leo ke riso, a tātou tane, whai mai amen. 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 Le alofa le nā o tātou, ina ia maua e I tātou, mō a tātou wā wā. O le alofa e tongiola, o le alofa e le whai ai, e le tane le mea e loto I ai, ai wa ai po le a, le mana onga, ma le tausinga, o le a wā. Whanai a. Le tane whaatua, le tane whaatu muina le nganga pa ia. Na te sairi, pei o ke riso, whamaina foa ina o ia e ia, e whai masui o le kalesia. Christ died for His bride. Christ died to save His bride. That's the pattern, husbands. You live a sacrificial love life for your wife. Amen. Praise the Lord. Amen. Lele whamei le Filipi na e lua. Whamei o le alofa leo ke riso. Whamei o ia sa winga ma le atua, e le imanatu o ia se mea whaoa, ina ia tusa me le atua, ai whamei na wha maulalo o ia, e ia te ia, whamei wa winga whaatasi ma kolonga, whamei wa whai o ia whaapeo si tangata valu, na I loa foi o ia wa tino mai I le tangata, wa wha maulalo e ia te ia, mana ana wo o ina maliu, o le maliu lea, I le sataru. Le alofa tongiola o ke riso. It talks about His sacrificial love. There in Philippians 2 verse 6 and 8, it says that He became a bondservant. Christ became a slave. It says that He humbled Himself. It says that He became obedient to death. It says that He died the most ugliest death. He died a murderous death. What kind of death was that? It was a crucifix. But He did all of that for His bride. He did all of that to save the church. Paul says in our book today that husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her.
Husbands, we don't live to please ourselves. Husbands, as a Christian husband, as a spirit-filled husband, is to live a sacrificial love for your wife. Amen? O tātou tane, whatumuina, a vea matane kerisiano. O tātou soifua, ina ia tuina atu, moa tātou wāwa. Amen na. Veo keriso. Praise the Lord. Le lofa lona lua, whamei o le alofa na te whaamama. Le la o tātou matamata, o le alofa e tongiola. Ai lona lua, whamei le whaipo e lua sifuma leono. Ina ia whaapa ia inai, ina ua whaamama ina, i le whaata eleina, i le vai, ato me le upu. Whaipo le suma fitu, ina iana tuumina atu o ia ia te ia, o le e ka le sia matango fie lava, ele aiso na ila, po se maanuminumi, po se tasi mea whapena, a ia paia, maia, lepo na. We've now heard that Christ's love is a sacrificial love, that husbands, that we must love our wives unselfishly, selfless husbands, but all about sacrificing ourselves for our wives. But two, we read in verse 26 and 27 that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. O le alofa na te whaamama, le alofa le alona lua o lo au maia e le alofa keriso mo le ekalesia. Whamei o le alofa lea, whamei o le alofa mo lana ekalesia, ina ia whaamama e keriso lana ekalesia mai anga sala uma lava. Lea na tala no ai, Yesu ilana au so, ile Ioane suma tolu fai pe se fulu, na whape atu o ia ile au so. O na whape atu leo Yesu yate ia, o le ua tā ele, ia tau o na vai, ai mama umai, ele au ngā o na mulu mulu uma, o mama foi o tō, ai le o tō uma, o wingo upo Yesu na whitalai atu a Peterua o mulu mulu e Yesu o lato vai. For my Peteru, awane na o vai, a o lo ulu, ma lo tino atoa. A upula ia Yesu, o le wingo ana upu, o le uata ele, ia tau o na vai, ai mama umai. O le olanga o le soo, o le olanga o le apostolo, o le olanga o le to asfulu ma le to olua, lea o lo fai elinga nuenga lea a Yesu keriso, ina ia ola whaamamaina, i le mana o le ngangupaia. Leo lo whaatino e Yesu le ngaruenga lea, ai whamai upo Yesu o le wata ele, ia tau o ona vai, ia tau o le ngalue o le tangata loto maulalu, o le tau ina ia muli muli tai i ngaruenga a Yesu keriso. Lea lai whamai ei o ia i le tai au le nei le tatou tusi whai tau, o le alofa o Yesu keriso, whamai o le alofa e whaamamai nai. Le alofa le fai mai le Ioane le apostolo, i le mua le Ioane matapu mua, fai upo e iwa, fai mai ai a fai tātou te whaahali a tātou wanga sala. E ilo le leia Yesu keriso, o lana e kālesia, e ite mea nga sala hai tātou, tanata whātua. O le alofa la Yesu keriso, ina ia whaamamai na pēr, ma whaamamai na pēr, ma whaata ele ina pēr, lana e kālesia. Le whamei whai pueiva, ai a whai tātou te whaali a tātou anga sala, e wha maoni o ia, male a mio tonu, e wha mangalo ai, a tātou anga sala, umalava. O le alofa i o Yesu i lana e kālesia. O le alofa le whamei ina ia, wha mama ina ai le e kālesia. The second love that we see from Christ that is an example for husbands to love their wives is a purifying love. Because God knows that the body will sin. Because it says in 1 John chapter 1 verse 9, it reads there, I'll just quickly read it for us, and it says, if we confess our sins, that's us as believers, He is faithful, God is faithful and just
to forgive our sins, and to cleanse us from all righteousness. Lengan wenga lea lo whaia e lea tua a. Lengan wenga lea lo whaia e Yesu Keriso. Ina ia whaamama ina pēr I tātou. Ole whisi e whape whea. Whamaile whaipuna le na tātou whaitawina le tai au le nei. Ina ia whapai e inai, ina ua whaamama ina, I le whaata ele ina, I le vai a toa male upu. O le whaamama ina o le tangata whaatuatua. O le whaamama ina le atua o lana e kālesia, e awala I le ao awina o lana upu. Tātou tane, e whaalia le tātou alo lofa I o tātou wā, ina ia whaapeo na tātou wā o awina tātou wā, ina ia whaapeo na whaata ele ina, mo whaamama ina, I le upu. E leo sesi e whaatali e tātou e o mai e sosoani a tātou wā, o tātou. Praise the Lord. Our duty as husbands, as spirit-filled men, heading the church of our homes, is to love our wives selflessly, and 2, is to cleanse our wives through the purifying of the word. Because that's what Christ does for the church. Praise the Lord. Suelo tusi le tito, Titus chapter 3. If we can just turn to that book. A tātou wāwa ai le whai upuna o le tātou tusi whai tau le tai au le ne. Wha mai whai koe losu mawhitu. Ina ia na tuowi na atu o ia te ia. O le ekalesia mata ngofi e lava e le aiso na ila. Po se manu minumi, po se tasi mea whaapena. A ia pa ia, ma ia le pōna. So a tātou tilo tilo I le mafua anga e au lofa I Yesu I lana ekalesia. Ina ia tuwi na atu. Lana ekalesia ia te ia o le ekalesia, le aise ila, le aise pona, le aise manu minumi. E mata ngō fie lana ekalesia. Praise the Lord. E whamaine tito e tolu, whai upu e lima, whapea, tato whai tau whatasi. Ia, ona whaaonga mai ai lea o ia ia I tātou, e le ona o ngā luenga o I lea mi o tonu, sa tātou whaia. Ai tusa malona lava alofa, ile whaata eleina, ile toe fuata ina, male whaafouina, ele nganga paia. Praise the Lord. Ngā wenga lea Yesu Keriso lo whaia mole e kālesia. Whamai e tusa malona lava alofa, le lofo ai, le lofo Yesu Keriso mo le e kālesia. Whamai na te whaata eleina, ile toe fuataina, ma whaafouina, e lea nganga paia. Le loto lea o loo maua e le tangata whaatuatua, I le aso ma le aso, pe a ola whaapa ia ina. Praise the Lord. That it's through the work of sanctification. And that verse in Titus 3 verse 5, and this is a powerful verse because it reminds us, husbands, praise the Lord, as Christ loved the church, He continues to cleanse the church, purify the church through the agency of the Word of God. And it says here in verse 5, Paul writes to his son in the faith, Titus, chapter 3 verse 5, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Praise God. As husbands, as Christian husbands, as husbands who love their wives sacrificially, we must also love our wives with a purifying love. How do we purify our wives? How do we cleanse our wives? How do we keep our wives so that they are not contaminated by the world? We keep them by teaching the word. We teach them, we keep them by giving them the word. Whape whea ona pui pui tātou tane yo la tātou lava ava. Whape ona whaamamaina I lātou le upu. Ina ia aua nei tau leangaina. Na lewe mai o Yesu Keriso, e alofa Yesu Keriso I lana e kālesia, na te whaamamā I lana e kālesia, ina ia mawhai ona tuina atu o ia ia te ia, o le e kālesia mata ngō fie. Le alofa ia Yesu I le e kālesia.
So tane, tātou, ia tātou alolofa ia tātou lava ava, ina ia mawhai o na whaamamai a te i lātou, e leo le ngaluenga ale ava, le ngaluenga ale tane. Le ao awina o lana ava, i le upua le tua. So be encouraged, husbands. Pick up that Bible. Do the Bible study. Amen. With your wife. Those of you who are becoming husbands, this is what you look forward to. Right now, you're under the headship of your dad. But when we become husbands, this is what we look forward to, that we keep our wives. You know, our wives are impacted by the world as well. When she needs encouraging, it's you. When she needs comfort, it's you. Amana mia lo ava Efeso soani o oe Efeso soani. Amana mia so se mea lava I le tino o oe e whaaferoa ia le manaonga. Tane. Not the other way round. Praise the Lord. Amen. Le vahinga lona tonu. Tau le amen mei e te mā. But it's okay. Le vahinga lona tonu. Whamene whai koe luas pumalvalu. O le tātou tusi whaitau. O lofa pēa o na tatau o nā lolofa o tane I a lātou lava ava. Whaapei o lātou lava tino. O lea lofa I lana lava ava. O lofa o ia, iate ia lava. Leo tātou talatala noa I lea lofa e tu ma lava me mana o iei le tane. Ai leo, ma pui, ma laveai, le ava Pe o le alofo Yesu Keriso. Na tongi o lai nai Yesu Keriso le e kalesia. Lua, leo tātou vai, o le alofa e whaamama, na te whaamamai nai. Pe o le alofo Yesu Keriso, o na whaamama mai I le e kalesia, ina ia tuina atu le e kalesia, o le mea matango fie. Whapena fo I tātou, tane Ina ia whape o na tātou whaamama ia tātou lava ava, I le whape fea, I le ao awina, o le upu. Praise the Lord. Alonona tolu. O le alofa lea. O le alofa nate tausia ai. Praise the Lord. Le alofa lona tolu o lo au mai e Paulo. Mai le ata po le whateitainga a Yesu Keriso. O le alofa nate tausia ai. The third love that I want to talk about, that Christ gives us as a pattern for us husbands, is not only is his sacrificial love for us husbands to lay down our lives for our wives, two, that it's a purifying love as Christ purifies and cleanses the church through the teaching and the washing of the word. So does husbands purify their wives through the teaching of the word. But third, it's a caring love. A tatou wa'awa ai le whai upu le whamai o lea lofa I lana lava ava, o loo alofa o ia, iate ia lava. O le ata, whapeo na tausia e le tane o lona lava tino. E whape na foi, ina ia tausi e ia, na nā wā. Whapeo na vaaia e le tane lona tino ina ia aua ne ia whaina, aua ne I whaalea ngaina, e whape na foi, le tausi a le tane I lana ava nei anga le angaina, nei whaamata ngaina. Amen. Amen. So this verse here, it says, he who loves his wife loves himself. The image that we get here is that a husband would take care of his own body, right? He would never let his body be put into danger. He would never let his body, he would never do anything to harm himself. That's the same thing that he must apply in looking after his wife. O le mafu anga le na, o le tane e whaatuatua, e le mawhai ona ia whaati ngā ina lana ava. E le mawhai ona o lona lima I lana ava. Aisea, a wa whaati ngā ina lava e ia o ia lava. Praise the Lord. O le mata mo fia o le upua le atua. Na whamai whai upuna, whamai whapei o lātou lava tino, o le alofa I lana ava, o loo alofa o ia iate ia lava. And I said this earlier, when she needs strength, husbands, you provide
that strength. That when she needs encouragement, husbands, you provide the encouragement. That when she needs protection, husbands, we provide her protection. If I pena le alofa o Keriso ile e kalesia. Fa mai fai po e sfuma le iwa o le Filipi e fa. Fa mai Paulo ya Filipi. E sfuma a o lo atua e fa a toa e ia yate o to. Mea uma e matitiva ai o to. E tusa ma le faulai o lona vi inga ya Keriso Yesu. O le tala noa Paulo I mea uma e whaia Yesu mō lana e kalesia. Whamai e wha a toa. Mea uma e mativai le e kalesia. Whamai e wha a toa e Yesu mea mo le e kalesia. Whapenale alofa leo te fia au mai a mō tane le tai au le nei. O mea uma e mativai le a wā. Le tino, le nganga, le loto, o lona manao, o mea o malena e whaafeilo ai, e le tane, ua whaatu muina, e le anganga paia. Praise the Lord, Amen. Amen. Na e whaape nā le ata o lo au maia e Yesu Keriso I lana e kalesia. Whamai o mea o mai mativa I lana e kalesia. Whamai e whaatoa e Yesu. Mo I lato. So I tō whai tau whai puna Filipi. A o loa tua e wha atoa e ia yate o tō. Mea uma e matitiva ai o tō. E tusa ma le whaulai o lona vi inga. Ya Keriso Yesu. Whamele tato tus whai tau. Lua sumaleiva. A wā ele ai lava se tasi e ita I lona lava tino. Ai petai. Na te whawhanga. Matausi. Atu I ai, whapei o lea li I foi, o na tausi I le e kalesia. Tolu sfulu, a wā o I tū lava I tātou o lona tino, ma lona a ano, ma ona iwi. Praise the Lord. When we read verse 28 through to 30, it says, so husbands ought to love their own wives as their own bodies. And it says, he who loves his wife loves himself. So we're just sharing in Samoan. A husband will never hurt himself. A husband will never try and cause injury on purpose to his own body. Amen. And that's exactly how he must take care of his wife. That's why Christian husbands, we do not promote violence towards your wife or your spouse. Because the Bible teaches that ultimately you're hurting yourself. You'll never do that to your own body. You nourish your body. You take care of your body. Praise the Lord. Tele o tane vai taimile nei. E mā tele lava I le teo wina o ia. Teo wina o le tino. Teo wina o mata. Teo wina o lava. O le tane na I le lalolangi. O le tane I le tino E teo wina e ia o ia. I le vaaia le lei o lana ava. Amen. Le tau sia. Olana ava. So when we look at verse 29, it says, for no one ever hated his own flesh, or no one ever hated his own body, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. E alofa ia o Yesu Keriso I lana e kalesia. Whamai le kalatia na e lua, whai koe lua sfulu. Whamai o le ola foi o te ola I nei I le tino, o te ola I lava I le whaatuatua, I le alo o le atua o le na lofa mai a te au, ma whoa ina mai o ia e whai mo sui. Amen? Le lofa la o lo tau siai e Yesu Keriso, lana e kalesia, whape foi o na vea ma wha maalosi au, ia te I tātou, tane tane whaatuatua, tane Kerisiano, tane ua whaatu muina le nganga pa ia, le whamai whai poe luas fumatasi, e usi tai le tasi, I le matau, I le atua. Le si upu whaasa moa ma whaina whao ngai tātou, o le wheawa tai, E le pule whaasa wai le tane I lana ava, ai wa ai le lei, I to whinga ua au mai e le atua,
e whaapea o na vi I ai le atua a. Le tane, le ulu ia le ava, a le ava, e usitai, mga wai, I le taitainga, a le tane. Praise the Lord. So when we look at Galatians 20, I've got there, Galatians 2, verse 20, Paul says these words. He says, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Jesus cares for his church. Jesus nourishes his church. Jesus cares and looks after his church. And Jesus is the ultimate example for us husbands to love and to care for our wives. Amen? So, e tolu vaenga o tatou matamata I le tai aole nei, o le alofa le tane, e alofa e tu watu uma o ia, mo lana va, sui ai le ola o lana va, la vea ina I lana va, lua, na te whaamama ai, lana va. Pei o ke riso na whaamama mai, le whata e le ina, I le upu, I le vai male upu. Tonu, tatou I loa foi, o le alofa o ke riso, na te tausia ai, lana e kalesia. So we've looked at 3 loves of Christ that becomes an example or a pattern for the husband. Number 1, his love is a sacrificial love. 2, his love is a purifying love. How? Through the agency of the Word of God. 3, Christ's love is a caring love, that he provides everything for his church. Le numero 5, tatou te mau e whai patolu su matasi. Whai patolu su matasi o tatou tu swai tau whamai. O le mele e tu uai e le tane o lana tamā, malona tina, ai whaatasi malana ava, o na avea ai lea o ila ua ole tino e tasi. Our 4th point in regards to the example that Christ gives us is found in verse 31. And verse 31 is a quote from the Old Testament in Genesis 2, verse 24. But Paul writes this, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. O le alofa lea, o le alofa e le mawhai, ona wha umatia. O le alofa e le mawhai ona wha umatia. This final love is an unbreakable love. Pe ona whapea atu, o le whai upule tolu sumatasi, o lo si itia mai e Paulo mai le whiangenga tuai. O le whiangenga tuai, I le kenese alon ta koe lua whai koe lua sfumal wha, na tu si ai pe na wheta lai ai, iowai upu ia. Pea tato vava ai le kenese na e lua sfumal le, kenese lua whai koe lua sfulu mal wha. Whai mai, o le mea lea, e tu uai, e le tane alona tamama, alona tina, ai wha atasi, malana ava, ona avea I lea o ila ua matino e tasi. A tato va ai le whai upule na, o lo tato, o lo iai le whai upule na I le teimi na au mai e le atua eva, ia a tamu. O le mea leo te whia momoli atu I le tae au le nei, o le whaavai o le ainga, o le polokalame a le atua, mai a tamu. O le polokalame foi a le atua, e le isuia. E o mai le taimi o Paulo, le taimi na tusia I e Paulo le tusia e Efeso. O lo tu mau pea le polokalame le a le atua, I le tu whaatasia o le tane, ma le ava. A tatou vava ai foi la le tatou taimi. O lea ua tamu mai tatou, lua afe tau sanga talu na tusia e Paulo le tusi lea, o lea lava o lo tu mau le polokalame le atua, I le va o le tane, ma le ava. Amen. Praise the Lord. Amen. E ui ina wha matau mai le lalolangi. E ui ina wha pea mai le lalolangi, e sui le polokalame a le atua. O lo tau ma peo na tatu tala noe le vai aso na tua nai. O lo tau ma whai le lalolangi e whatu lai mai foi le mea whaasese. Le nofo ai o tane ma fafine. Ai o le malo si anga lea o le atua, o lo whaalia I tonu o le
le vau le tane ma le ava. When we look at this verse is quoted from Genesis 2, when God brings Eve to Adam. And Adam says, this is the bone of my bones, flesh of my flesh. And they become husband and wife. That was the first wedding. And God walks Eve over to Adam. And Adam sees her. And says, this is the flesh of my flesh, the bones of my bones. Praise the Lord. And that ordained marriage, that ordained covenant between man and woman, between husband and wife, has been sealed since the beginning. Then comes to the time of Paul, in which he writes this letter, and he writes to the husbands this quote, because the power and the blessing of the covenant of marriage has not changed. And right till this day, marriage is still a covenant between one man and one woman. Praise the Lord. Although the world will try and deceive the world system will put up something that seems and looks like marriage between a man and a woman. We tell you now that Christians do not believe in that. We believe in the sanctity of marriage between one man and one woman. Praise the Lord. Tatou va'ava'aila I le alofa leo lo tamawhai le apostole au mai. Tatou te va'ava'ai e le mawhai o na suia le polokalame a le atua. Me foi nā au tatou ieli tatou whapuiponga na nafi a. Le ana tatou whaanongo I o whai atu. O le tua whaatasia o le ungari. O le vaenga lea o se whaamanuianga a le atua mo tangata. Tu whaatasia le tane ma le whawhine a vea ma tane ma ava. Whaiwha nau ina ia whaamanuiaina ma ia whaatoateleina le lalolani. Ai, o lo tatou ai e foi la ia I le alofa lea I le tane ma le ava. O le fina ngalo o le atua ina ia aua ne I tetea. Praise the Lord. God hates divorce. In Matthew 19 verse 6, lea vatuele tatou tusisi I mātai suma le iwa whai poeono, o lea e lea toi to o luai a o le tino e tasi I la ua o le nei. O e ua whaatasia e lea tua aua nei whaatea e seina e se tangata. God hates divorce. There are two provisions in which divorce can happen biblically, but ultimately God's heart for marriage is until death do they part. That they remain husband and wife. There is no perfect marriage. And I can say amen to that. But we serve a perfect God. And He has a perfect and sufficient will that He has given us. And therefore, as husbands, we must continue to have that sacrificial love. Continue to purify our wives with the cleansing of the Word. To continually care for our wives. Why? Because we want to make sure that there is an unbreakable love. So tēnei o le lalolagi o loa ngai I le tetea o ngāli. A le ngāli e whaatumuina le tane ma le ava I le anganga pa ia, mausita ia le tasi I le matau I le atua, ma whaia tō whina e tusa ma le whina ngalo le atua. A tatou wa aia le ngā lulu e whaatasi o vaenga ia, e tusa ma le tuspa ia. O na tatou wa aia fōi leo le whaamanuiaina o lea ainga a. Praise the Lord. A tatou wa ai se unga li ai alofa le tasi, e te loro ngā lue ai le vaenga lea, o le matango fie o le la nonofo ai. Praise the Lord. We see the joy of a husband and a wife that are filled with the Holy Spirit, that continually operate according to God's word. Amen. Le to'atele o le awa le lalolagi o lo iai le vaitaimi nei. To'atele o vaitaimi nei mo whaamalosia le awa nei nonofo pe awa nei whaipoipo po. Ia tetea. Ia whauma le whaipoiponga. Au te tau atu ia te oi, e leo le whina ngalo le nao le atua. O le whina ngalo le atua mo le tane, ma le awa, ina ia whaapea o na nonofo le lei, e tusa, male,
fina ngalo o le atua. Mo pe te ru alo na mta koe tolu. Tato whai tau mai whai upu le wha mole. Alo na whai upu e fitu. First Peter chapter 3, verse 7. If we can read that verse, please. Whaitau, ia whapea o tau tane, ia na nofo whaatasi mai la tau malepoto, ia ava i le ava, awa o le ipu ia ua sili o na vai ia te oe. Mona ua tō fia whaatasi i le ola e fua i fua ina mai. Nei wha lave ina a o tō talo. O le whautuanga le alo au mai e Peteru i le mta upulea ale apostolo. Ina ia wha mautu ina i le tato manatu. Ina ia aua nei wha umatia a. O le alofa e le mawhai ai o na wha umatia a le mea ua wha mamia ina e le atua. Po le tu whaatasia o le tane ma le ava. Fa mai le whautuanga ma le ai oinga ma le awa o ngā Peteru. Fa mai o tō tane ia no nofo whaatasi mai la tō ma le poto. Amen? Amen. O le whainga o tato ainga ma le tau singa o tato ava. O oe la le tane o lo whaatumuina le nganga pa ia. Oe na le tane o lo usita ia le whaatonunga a le tusi pa ia. Ia whaapea na tato no nofo ai ma tato ava. Ma le poto. Le ale winga o lea upu. Ina ia whaia mea o malava ma le ata mai a. Ia e tausi i lawa ava ma le poto. Ia fuafua le leinu a fuafuanga ma le whainga o le ma le whai ma le ata mai. Praise the Lord. Le tausi ma le ainga. Lua. Whamai. Ia ava i le ava. O le matango fie i o le vaenga lea a. E le ngata ina ia whai ma le poto, tausi ma le poto i lau ava. Lua, ia e ava. Ia e whaaloalo i a te ia. Ia i loa na tausi i a te ia. Ia loa lau a mio tausa a fia i le tausinga o lau ava. Praise the Lord. And the wise are all them, yes. Tolu. Whamai ia ava i le ava, a wā o ia o le ipu ia ua sili o na vai ia te oe. Ma le lona tolu mona ua tō fia whaatasi i le ola fo ai fua ina mai. O le tane ma le ava, ua tō fia whaatasi e avea ma alo o le atua soifua. Ua ta ua whaatasi i tātou whanau a le atua. O tātou, o suli whaatasi ma le atua. Ua vei tātou masuli whaatasi ma Yesu Keriso. Praise the Lord. Le lawha mai pete mua tane nofo ma le poto. Lua ava i lawa ava. Tolu whamai mona ua tō fia whaatasi i le ola e foa i fua ina mai. Ia i lolele o oe ma lawa ava. A whai o ia o le tangata tani tonu. O lua, ua tō fia whaatasi o lua, i le ola foa i fua ina mai. Ma le siwa inga nei muli whamai, tausi le lawa ava, nei whaalawe ina a o tō tau. Le tāua ia a. Tane, o le tāua ia o lau tō whinga. Amen? When we look at Peter's, he's writing to the husbands and he says there in 1 Peter 3 verse 7, husbands likewise dwell with them with understanding. You know, live well with your wives. Continually communicate. Again, no perfect marriage, but continue to live with each other with understanding. Now that we know, husbands, that this is our role, we're not to overpower them and command them to do things, but we live with understanding. 2, it says giving honor to the wife. Husbands, honor your wives. Praise the Lord. Amen. That we continually take care of them, share with them, show them grace, treat them well, give them honor. As to the weaker vessel, it says that, and as being heirs together of the grace of life. You are both heirs
A believing couple, we're both heirs to the grace of life. That we are all children of God. Amen? That we are all co-heirs with Christ. And the last part is so that your prayers may not be hindered. Amen. So, lela o tatou matamata, o le tane, e tuina atu uma o ia mo lana ava, o le tane, na te whaamamaina le ava, I le upu, o le tane, na te tausia lana ava. Wha, o le tane, e le mawhai o na whaamatia le alofa o le tane a. Aisea, o loa o awina, e le upu a le atua. So, whai puna e tolu sumatasi, o le mea lea e tu uai, e le tane lana tama, malona tina, ai whaatasi, malana ava, ona avea lea o la ua, o le tino e tasi. Praise the Lord. Manatu mo le whai wina, ele tato mata upu I le neitai au, o le mafuanga. O le ane mafuanga o ia mea uma. Le ane mafuanga lo a wa o mai ai, paulo ile e ka le sia. O le ami o va aia lea, te tawana va aia I tani. O le ami o va aia lea, ua tuina mai le whaavae e Yesu Keriso. Mua I alofa o le alofa tongiola. Lua I alofa ina ia whaamamaina le avae le upu. Ma ia whaamata ngofia ina I le upu. Amen? Tolu ia tausia lana ava. Wha ia whaapea ona va aia le lei le ainga a. Mea le tu ua ia le tane. Lona taba, ma lona tina, ai whaatasi atu. Malana ava. Amen. O le awa onga nā ina ia I loa ai, le amatanga o se ainga fōu. Alu ese mai le tane, ma le ava, ma le aloifo le va ainga o mātua, ai toi tu whatasia I la ua, ma amata se whengenga fōu, ainga fōu a. Whai whanau, awa awina whanau, ina ia avea ma ainga e vi I ai le atua. A mātutua lato whanau, tu ua le tane, nona mātua, ai a mata lesi a inga whaua. Vai por kalame a le atua, mea uma lava nā, o lo tato vavai ai, ai o lo tato vavai, o le ale mafuanga. Whamai whai tolu sumalua, o le mea matua lilo le nei, a o te talaina atu nei, ia Keriso, a toa male e ka le sia. O le mea lilo a, whamai o le mea matua lilo le nei, o le mea lilo le sa le iloa e le whenenga tuai. O le ekalesia. Praise the Lord. Le alofa leo Keriso mo lana ekalesia. Le alofa leo na fili mai ai o ia te I tātou. A o le whaavaina le lalolani. Le alofa leo na maliu ai Keriso ina ia whai masui o oe a o e anga salapea. Le alofa leo na vaaya le ekalesia ina o le lingi mai le anganga pa ia. Amataina le ekalesia. Ai whamai o le mea sa lilo. Ai whamai le whaalinga e luas furu ma le tasi. Whai upu e se furu e iwa. Whamai walu ane foi o ia te au le tasi o ia a ngelu to fitu o esa ia ipu e fitu na tumu I mala e fitu e ngatai. O tautala mai foi o ia te au o whapea mai sawia. O te whaali atu ia te oe. Le wha to a no fotane, o le whale tua lea, o le tamai ma moi, le mea sarilo. Praise the Lord. Amen. We do not see the church in the Old Testament until the New Testament, until actually after Christ ascends back to heaven and the church was born. And when it reads there in our text today, in verse 32, this is a great mystery. Paul says, I speak concerning Christ and the church. Praise the Lord. That we're part of the mystery. Yes. Amen. God's chosen nation will always be Israel, but us, we're part of the mystery. Amen. And in the book of Revelation, it says that about the bridegroom and his bride. Who's the bride of the bridegroom? The church. Amen. So that's the mystery that Paul talks about in verse 32. And that's the motive for us as well. Mafu angale na moletani. Mafu angale ya lofa ilana va al mafu anga foile na awa e yele aso e sawaile fatu a faya va
e avatu le whatoa no fotani. O ai le whatoa no fotani, le ekalesia. Ona whai wina lea o tato mta upu le ni tai au, I le whai upu e tolu suma tolu. Whamai, a o tau, ia taitasi o tau ma alofa I lana lava ava. Whaapei o ia lava ia te ia. O le whawhine foi, ia ava o ia I lana tani. So we finish off with the final verse of our text. It says there in verse 33, nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife. Husbands, how do we love our wives? We are selfless. We are sacrificial in our love. We purify her with the word of God. We care for her in the protection of her interests. And also that our marriages may be unbreakable unto the Lord. That we honor the Lord with our marriage. Amen? Whapewheona tātou walolofa ia tātou a wā tane, mo mua, ia tu watu umalava lo wola mo le lawe ina o la wā wā. Lua, ia whaamamaina ma whaataeleina pia tātou a wā, e tusa ma le awa oina o le upua le atua. Tolu, ia tau sia le a wā. Whapei ona e alofa lava oe ia te oe, ma le tau sia o lo tino, ia whapea foi le tau sia o le ava. Wha, ma ia aua lava ne ia whaina tatou ainga, ma ia whaatu mawina le ainga, o se ainga Kirisiano, ma whaatu muina e le anganga paia. Praise the Lord. Awa aisea, ava aia se tane whaatu muina, ava aia se ava whaatu muina, o na alea, o na va aia lea o se whanau. E a awa oina, ma whaatu muina, e le anganga paia. Next week, we'll be looking at children and parents. Amen? So, therefore, if we have Holy Spirit-filled husbands and Holy Spirit-filled wives, we will then see a family that is filled with the Spirit, and we see Holy Spirit-filled children. Praise God. And next week, we'll start looking at the parents and their children. In Swafo Yesu. Amen. Tato tulai mai. Tai. Tato vai ule tatalo le ni tai au. Ma walunga lava vi no le atua I te miuma lava tato te whaalongolongo ai I le upo le atua. So let us pray together and thank the Lord for this word today. Let us pray. Aftaita ma. La upo. O whaalongo. Le alofa o Keriso, lana e kalesia, le whaatusa, mo le tane, malona alofa, I lana wā. Whawhetai tere le atua, le alofa tomiola, le alofa whaamama, le alofa na tausia I mātou, le alofa e le mawhai o na wha umatia. Le alofa leo Keriso. Moa. Le tangata alasala. Sa leiloa. Ai ona. O le alofa. Ua o hola hai. Awhetaitama. O laufa o la tana. Ia o wola ai. Mo oe. Ono Yesu. Amen. Thank you, Lord, for today. Thank you for your word. Lord, I just pray over the heads of our families. I pray for the husbands, Lord Father God. We know that we were talking about husbands that are believers and, you know, in their role and their responsibility, Lord Father God. So I pray for all of the husbands in our gathering and those who are listening, Father, that they may continue to lead their wives according to your word, that they love and take care of their wives. Lord, that, you know, we continually look ahead to the grace of life, to eternity with you through the loving and the caring of our wives. Lord, I pray for our mothers and our tinas that are here who pray for their husbands. That, Lord, that you continually lead them to you. Draw them unto yourself. We pray salvation
salvation in Jesus' name. And so, Father, we also commit to you our young men who will become future husbands and future fathers one day, that they become solid men in the word, that they can bring their future wives into your will. So we bless your name, Father. Thank you for your word today, in Jesus' name. And we all say, Amen. Amen. Ia whanongia lea tua, tatua lalo mai lalo, whawhatai.